Sayang dituhani sa doktori. Nagubot at kaya't karobehan, manang sa dolok tutorua. Parang asiro haharapeo, parang dituhani sa doktori. Sa hindi na parang dituhan mo, manimatari man ang porgigong mo. Dan jari kang bumero habo, Tuhan di napunang olubi, olubi. Malabas sa kaparukino, molasong ko parang nagalutong. Orasan at nasitiyo ko, parang dituhani sa doktori.
may masogosahan Iende horoku
siayon disi na mamuji tentong na disi pinaluluan itu hatahi surgoi dangarong na siayon disi surgoi dangarong na siayon disi na mamuji tentong na disi Oh, nomor peci, alamar peci, amang boruna. Si jala soba tolu, nababan, sioping nababan. Asahat, saya cita mau kawin na. Asahat, bah seduki, anu kebiguran kebio. Oh, mak di si Juno, si Diero, mak Jinus. Hado hita di saluhut naon manang nasumur dia pe mengamoru sada bilangan ni amang guru nami alay nang pesomoni sa ito hatama na madongani hita saluhut na talumobi di hamo na saluhut na pinopar ni amang guru nami yon say ito hatama na mga puliro hamuna jala sa ito hatama na totong mga liho sada las ni roha dia kaari masugot tangyang no ele-ele nami tutuhata parniga basay disudin na pinopar niya mang guru namyon sa isadama roha muna iman na buhay pasahan kami jadi songon to na masahat doha niya mang guru to luma ulos siya kami jadi hurasa langsung tu ulos na mahita kama ibotoho pangiduan nami diak tanah kami namar hula-hula marboru dipuguni alamat nama napang namar jualon mangidot amiak kami itu amat namar tua di bata mahitiun ulos nagajang ulos sorabong asaman jalo Tuhan ini kami yang nami masuk-masuk Tuhan tei sialah sonon ni perkelengan nami o di pudian ni amang boru nami on bae mazu amang godang na hobar tusi mabae dia kasilas ni roha di perkelengan nami nang di hami hula-hula na bae mazu amang musik na hobar tusi kami Matulang ate. Ola manggoro. Mauli ate madiamu ula-ula nami rajai ula-ula parsia si holang si tumpul manalu doh manulla. Lasi tuturo anami dinaroamu. Nakin ngau berek kami pakutin akan tulang kami.
di Boras Wirdo Menamar Lundui Pirma Boki baul-baul Papa Calongan Pirma Todi Niaka Helamodo Pau Pumunaon Luzu-luzu manak pagomoan Madudu. Semolo dia Menamar Lundui Ludu Mapa Camotan Ludu Mapanggabian di Saluna Madudu ang boro. Nau pinasamu ulos naga jadi gajang mabarita gabe ulos na bali habal mapasu-pasu di Jawa Bajalon ni helamodo angkapa humor tujuan nyareo tulang na burju dirok na tua-tua do dak sudah purun na sosakot jadi balia dak sudah ada do nak sibaheno na susadia monoroha mi holan marsopa do 10 jari-jari pasya puluh sarau si majuju las maroham tulang majalohami ai helam takas do hami noai do burung takas do pau bumi anggiam Martino Rombawai Martino Romboro tujuh nero jalan abot sita-sita ni anak kami si Madin do si Berlin Putakal dia katiki nanai roh Madudu ang aman dia boro. mak permusin nami roh kami manoba hula bersiap morat tidak kaya nama sobanami maladung ngotikpe sobanami las maroham na tulang si Didi Pasyopa gulang-gulang pangarahuna tukso ngonipe sobani hami helam burung do pahukum saya ditabay tuang magurak pasu-pasuna tulang na berzu laos borat do guru nami manaruhon siapa na upar di ulot tasanerion parjoloma Tungamar pita kami si godang mula-mula pitaon namin mamu sa godang asahatan idoon na dua-dua tinaw tiyoy na binay tuping kapasu las bidado mo may ito kasahatan bayan mga amang godang si tiyoy las badumuda mga mga godang kasahatan si Jalo soba sada soba dua
sopa dulu. Alani. Laos saburan. Oh, lo tulang. Melihat mak dia mata nomor 2 di Batang di bagasan Tikyon Tiur Sude Ulauta di bagasan Las Niroha tak kurang menengah lumo bima di keluarga besar ni Amang Boru nami di soror kami Panjaitan mula betukso jojor kami di sonai akan namar kamarangi hula-hula muna tol di mamar sigong-goman Amang Boru. Jadi molosian kami Panjaitan hula-hula muna Panjaitan tulu masih biasa katon nami Amang Boru Ya, bisa lah orang sudah. gabi majalah horas kamu mana mengatur hal Amang Boru asa humpas hatame baik pasahat ulos mahami baik kamu mah na obartusi Ulah nami Panjaitan. Nung ngatakas diwat kamu boraspir dot emen namar dudu. Firma koki bahul-bahul pacalongan. Firma to dini sudah napi nubus di to di mon. Luzu-luzu mah nak pangomoan. Masa tamudo ulos. Meluwatur habibe tulang na burju. Parsagoman asa memang kompak o nasida anak. Kompak nasida boru. Kompak nasida paupu. Dakku bola-bola di hami me. Pasu-pasu muna jagono ni nasida me. Ditonga ni jabu. Alani hula-hula nami si jalo sop-sop. Dono nami no. Dak sudah puluh nasosako jadi baluya. Dak sudah ada dotu naksi baheno naso sadia. Romani manoba razai molo tanga 10 jari pa 10 sarahoci majuzuk behami marsopa lasmaro Abdullah munak manariza todim pasu-pasu ma leo tuhami marhide akatangia Roma hami manoba nabamu ama para musinami. Kami emang kami. Soba nami ma hula-hula si jalo soba-soba. Baik naune. Molodung soni besok bani akka beremi do pahopumi
Sebaron namin ma. At nauli at naringgan ni Sidi masih opa golak-golak pangarahuna. Moro tungotik penatar sopa kami pita namin dito ba ito ang magurak paso-paso na. Matutu. Tulang na burso, na tulang na basa. Di hasea ni Amang Borumi. Takas do di botohong manang na tabuat. Basa ato namin rosok ba ito hamu. Las maramu, doh uduramu, Leon Amang Boruma. Tema dilas niro hamuna tutu dari damai berbunga-bunga tangan kami. Jadi ompet itu perhitian siap kami hula-hula muna mangido tua mata nomor 2 di Batang. Asabakon nomor hal tomai tutu di agata dung marmeang. Horas mahami hula-hulan muna nama jalo. Lagada matutu di hamuna nama ngalean. Asa pirma poki bahul-bahul pacalongan. Pirma to di muna. Luju-luju nang bangomoan. Asa imis da badua matutuk parilohan si Pailohot. Asa oras matutu kita nomor ulang-ulang boru. Saya toktong matuhan ta namarorot. Jadi wapuhay mamang baru. Papo nai ma. Gay matutu. Asa Tatio pulosta. na iro ni dua mana madok. Asa horbos di kadaduk masih sapang daw walu. Parbutuha mga lilit, par mata mga luwalu. Bibadia may matutung marjapal, di huta may marngalungalu. Asa Sokot ina dunia tua-tua marahonok po. Naung jumpa ni 10 bitu may 7 ni 10 alu. Hata ni na tua-tua, sa unang mamuba, sa unang mabose. Apu hamu mana ulinay. Mau lihat madi hamu. Kapuro dari keputusan. Kemudian kami risau namang bulu kami berkata di gula. Perjalanan kami itu anak nomor 2 di mana? Asa di Thomas tu tidak. Bila akawas pas bulu kami belum gay. Mereka matongi. Tujuan kami sudah keluarga ni amang. Di namun kalau hari pas wi, buk atau persaulian, buk aka pas buk aka silas tiroa tujuan di arion. Asa berpikas ngai di pertuan ni amang. Ada di bulan ni arion. Asa lebih aka kacamatan dot aka Paterian. Di sudena yamang karena tanggal sabi sudena hata boda hata tuar munai. Perlu kami madok maula di gudang babudi pak. Tulang kami pajahitan nunga be dapat dikina lawan kuila bari lotta jara nunga di pasar tamu songon na lawang koropi di lotto tulang raja nami ba ngatok apube di kamu akabuda nauli buda naga Tuhan sudah gileng muna sayang dia matutujulan nyarion saya matat da son dalan masih batu du son dalan matat da son nadian masih batu son dalan jadi horas mahami sudah gileng muna son ni mahamu na mga lepoda son ni konstitusi baru ono kutu muna nok sa puluh itu may jumani sa pulado hata pasul nang pasak muna tuhari buat nami may batu hari jabu Turtu ba inda duro, turtuan inda lote. Akka hata poda nauli na muna tu habi sudah gileng muna. Saya unang mamuba, unang muse. Sa isolu satu botian, nunga sa be di popok kamu na tutanan yon. Sa mahita horas na nagabian, botiba. Matudo. Alu dia te keren na manutun kani pelet bate. Amani ko pausa ko ma si jagaron tuinganan asa jagaro po paranaw sa luna hot maon di bagas pasu-pasuan ni Tuhan ta nomor 2 di bata tulang amang permusik nami
ikong mate, ikong mago. Namangolo ikong mate, asa tudenggan muse. Bagi odo gabe bake, jala ikodo malake. Asa sogo bakiti, tuha sangapon me. Ibe dang beju. Kami nami sisi kuang parkas.
Hamuse 334. Sikop tua di parade Ibela Serakula. Sikop tua di parade Ibela Serakula. Manadiko perdagangan, madapoto nasonangan, madapoto Jesuski, ay malunguna utusi. Manadiko perdagangan, madapoto nasonangan, madapoto Jesuski, Ali Tuhan dia bata amanami na di Banua Kijang ngaliliw ko anak mo Tuhan Yesus Kristus tumamatian ala ni dosa nami. Dala di panguluhoro ibana sa napotan hati koran laut hanguluak kami. Asibaro hamdi hami saya jari dala aku lima hami. Asunang madili hami ananang di johonongan nami on. Patu gumaha persyaw nami dala pabig rohan nami makirim di hangulak sudut. Asunang mangadungi hami somo si pilibi guna somarpat pilih. Saya tahu itu marohan nami Tuhan, ay hodo si pangapul dala hodo hapusan nami, na masigat Tuhan kami sahat rodi hasusudan di Tuhan. Amin. Dihamu saluhut na keluarga besar Opo Pirton, Tagaol, Lumol Madihoinang Opo Pirton Guru, Bursilitonga, na magkabaluhot amang Pupirton Dunion. Sonit ko dito hati nang sa una pinas kami, sinirang ni Hamatiang, lumuli sinirang ni Alani Harwaw. Suaksoni manang di hamusuli at kapaparan na. Molo tapanot noti, molo di panot noti hamunay na turas munaon, aha masidohonok ta. Aha masidohonok muna. Molo taingot, di ingot tamu, perjalanan di ngului, ingot tamu maju ujung met tampuna. Ujung met di pagorang-gorang natoras munaon. Dalam molo di ingot tamu, perjuangan di amangon, maranupok kamu kagelen na. Satu na magurang be, satu na mapamatang. Dohonot tama, pastiro Dr. Balusita jasa nila toras. Dr. Balusita akka perjuangan manang papahenan nila toras. Manang marupa ahabe Dr. Balusita jasa nila toras. Aleditikyon moloborhat amangon marhite hamateani nga di pagurang-gurang nga mushato na maduabe, magurang sa unari tinggal honon na mahamuse. Mulo hamu na marhamaranggi piga halak iboto muna aha masino honon muna. Pastiro poda ajar si paingot ujuni ngolunay selalu do orang tua mamudahon sada maham saroha sa pikiran maham. Sada di bagasang kolong sa muna tersurat di Filipi 2 ayat 2. At tamang ko tamakainang didok hata di dipata nami masa di wolo ni amang Pirton Dolion na humingot selama marminggu au di Lubajulu dakya amang absen. Walau masuk di Lubajulu jam 11:30 jam 10 kurang kali Lubajulu amang. Dan marhonda ibana, dan marmotor, mardalan. Mulamat dok sa ratirun naning nagludiyaman. Inangom marguru, bangoloring gaspa, hupo naman mo, marguru alam na doon. At tila, di halaputi, di hubasi, di hawatsok do, na marsaw.
kami. Songod kami tanatuari imaminggu rogati. Ino guguni amangok wida pos nirohana tanyangnay tari parto hamok kagili. Di hamok kaya nakuna pastiro nanang lohonon nami ingot tamu ma akanauli na linggani. Ingot tamu ma akamemenay. Ingot tamu ma akatangyang na. Jala hamulator akagiling nga naman jalo tangyang na. Akan dari pangaran tu ape hamu perserah ape nunga di jalo hamu berdua ni tangi yang dinatoras mono. Iro pos nerohan ina tua meninggal hon akaya nakon na mono dumma tua somonon. Saya ditangiak kon asa sada akageleng na di puji. Pos nerohan am di hamu akaya nakon na noai. Molu bingin akaningan isok-basok di riwayat hidup sa alakay ng roh. Yung kaya ba? Dua halak nari. Hidup posnerohanami, posnerohani huria, posnerohani kahula-hula ng akahangi muna. So, nagpunipilip ko dua ino, guhihamu mahararas nirohakun. Sadama parrohahun hamu, sadama kahulungan muna, sa roha sa pikiran mo. Ima mongot, tolak nilon, rodi saling lilingnan. Amen. Marit ni Meta, nasta tutup. Maranatha 335. Ay malungun doraku, madaboto dewataku, asa di lambung naau, asa di lambung naau. Asamora maturdiku, lamar nira boni. Dia si baju junga. Ya. Pero. Ah, betul tu. Dulu ya tur jojo, ya tur. Ya aku nehet. Pelan. Awas, dah lusi. Pelan. Dah kamera. Awas, dah lusi. Kamu berdua masih Patarik sih. Balik tali on. Ai, kita macam ni.
Sok ngai. Apa masuk ke pahui sa? Nani ulamu diajul maut jalan mangito tu surga. Alay marulam hutagaul o pupirton. Setano do permulani daging mumulak may jolo gabetano. Alay Tuhan debatana manopaho. Doho Tuhan Yesus Kristus na paluan ho siya dosa. Doho di parbadia. Nama joho Tuhan nguluan na sorasuda. Ima mga ramoti orbuk ni Bakem. Paimaro ari parpudi. Amen. Matua doa kanamate marhiti-hiti Tuhanyo. Ola niyon. Ono ninna tol di iya samaradian na sida siyan akka ulaon na. Ay na mangihut tu na sida do akka naniula na sida. Amen. Mari dihita. Mari dan bisa tulas tulu lalu. Siang mangolu bahanan itu aku. Haleluya, haleluya. Oleh kay mati. Silang nabadiay,